24 plus asong pen Dipu Press Club anong Pherangke ami kipa. Karbenglong arlo blok kre sialong ta PMAYG ahep kitangte apu yang son tula. Kontraktor konsing pangtu cyclem pamimidet. Kardom pinikar bi prime ta birta long peneli thare sarlong klahanse non birtang ton pen arjitha. Dipu Press Club along 24 plus asong pen non Karbenglong Autonomous Council election kapat du ponji lake aron kali. Athe Pharokre sirkebra phokebra esi electoral aron along ke kroidun thekte busi pherangke ame along kaningjia pirta nangle. Athe 24 plus asong tumpen kedam tang aningkan penta Pharokre sirkebra phokebra esi electoral rule aron ke kroikre luk pusi kedam tang ardipen Guwahati High Court alongta PIL pilo lasi non Karbenglong Autonomous Council election along Pharokre sirkebra phokebra esi electoral rule aron pen kapatu ponji puke 24 plus asong pen chikroidun thekti pusi pherangke ame along 24 plus chief convener Roton Terang pen convener Litson rong phara tumpen ningduk cipak langpon bangke non ahok pet bangke labang so a election bangke postpone to the thangjang ni pawi to the thangjang ni bangjok arab chari sonu na chepati to the thangjang ni jongsi aron re lake council ahin pen piniar niam ta council ang voter list ka prepare ke lake aron re chokchi puchini lor pulotang te jongsi ahok te tim Karbenglong ta jongsi ahok pet badu arab chari sonu na jongsi ka kamkheji pulotang aron re pot aron pinchong pamina Athil labang sok aron ke lake Guwahati High Court pena pincong noi ke lampoi ke nang piat do. Sami pini ningkan sinang plengtang rock ningkan si soselo nang plengtang opin pini anian ta council katari tu pini ne thangnak tala poson ke claim ke nama beda do. Ke claim lo alang nitum aron selam ben Guwahati Dispur lo man ka alang itu pali lo tema. Dispur pali lo pustame labang so a file labang so conduct of election bill 2019 laso file pini anian ta bangjok la pursue claim hunde bangjok la patunang non dak Karbenglong Autonomous Council cari bom tin Karbenglong tumke bangjok la bangani hangge lasi alang litum ke khei kaching hon komen kan alang litum kai ke rata tino ningge bom kai ke alang tum pinam stame article 163 do militum unte usigipu article 163 do ke badura chinilo sitame la article 163 do polotang de alang litum politically rata tumke Karbenglong aran ke Karbenglong pan mesen awar sai pa mantinang Karbenglong pan raikom nan pasi alang litum han kacu koilo kente Assembly long bang pi MLA chotoy lo kente lason council long non dak tim Karbenglong kachari bom tuliram long hang ke haita alang chief minister bin Himonto Biswa Sarma ben alang jemisen tu de pulutan de labangso aron pacok nei opinion ni ta people ni ja hedet kente lasi alang litum aphan ke dak state government na king sang sutum alang pa king ki kok pamilo alang litum ke charte un elo lasi alang litum pulo litum ke un elo lake chok chilo pa tunithelo article 163 do puapot jongsi alang litum jongsi politically pressure pithekte lapen patun thekte lo pulutang te lapen ahudisi bangke hemprek wanji po pharman na rat phan kapal la persona claim lo lasi alang litum jongsi thekte un elo pulutang ne unda un elo nona theglong dak lo alang man income market alang litum la bangso council ini long tang cari long elo alang litum tapi niania ta council ba Karbenglong rat pan kemi sena to monong si one pi thekte pulutang de alang litum tim Karbenglong ka cari po matum ta alang litum aing hoi jong se kang niji phansi alang to mat hathi dena ko rai krim ke dena ko alang litum suntuk si komane alu kaprek ke claim kita ba rakhe long rikaching hon thektum ke claim thekje tum alang to paklen na alang litum thekhi dena ko lasona taksi assembly long kang mitun bang PMLA Karbenglong a representative ilitum kache toyun alang litum ta assembly long litum ningge dun the lampe isi alang litum pressure bidun dekhe purutang de lata tuma bhan mada inglong so tum han ke berthi ba policy sing bang athe ku people loma electoral rule ka prepare 1951 a rules along section 128 lapen 129 a base that state election commission atum electoral rule prepare ningi ta nono bangke laso electoral rule bangke 12 bosor lo pulante electoral rule along fundament do popo la bangke ni pudame bangke aron kali lapen ke lake aron ke chok chekit ke nai sini pulang kantung lalo lapen ke isi bangke
alang nitum da lang pamining permanent resident lapen temporary resident kolam tu permanent resident pulutang te Ladakh methang along live elang dowek ahem chukimwek a family pen dowek atuma pansi Ladakh permanent resident pusipulu mate a methang along live elang dowek ning stamin no naman ke along live elang abe pin atuma balanta electoral roll along amen kita pona bangke lake nitu mingin penke Minduglo lapen ke laso puthak non anta ki claim kledet lapen kang sirse da dapat ke minduk pingar lo kasi nilitum aku prabjil pen Ladakh non 1951 rules lake scheduled to the Indian constitutional of paragraph 2 sapra 6 ating ben sikaslam kasi halaso arul sabang ke nitum chokche pusi PIL along tapilo rotan terangan 18 address pusi Ladakh PIL number 9/2017 along ta Kisumpon dulu order ta already kitang halaso teng ben buludang te paragraph 2 sapra 7 akimi rule silam leti ka bang election masih dunia de ringnya polo ta electoral rule mata prepare to de isini induk meme alam ta high court akan amam ki pipe utha lasi laso utha sin itu pini karbenglo autonomous council ke do authority to man pinrem lo la penke laso utha state government atau man itu pinrem lo ate Ladakh bangke politically inlo asofan keberti abidijot pusini ligi tulam kangtu ajat alam le than pusi tamela sini ligi chuning dikang tungo bangela lo jongsi ahopet inlo asofan kerai bek tulodang ke paragraph 2 sapra 7 ateng pen akimia rule silam det jia bansi ligi pen ako chuning ligi lo lapenela sobuda prabjin ben Karbi Anglong along Kiduk Kelak Aranaphan Kipipon PMAYG ahem soke ongdung ke ketang tesi abuyang somlang lasi laso puthak usuka songatum phuluni harmon club along pherangke amai kapado pona birta pherangke rostom tokbipen birta nang pale usuka mai phu bibison teron lapen chunbang jintu hazarika tumkaning je ponke lahai ke chupang lima puthak insai nang jipura apong CEM Dr. Puliram Ronghang aphansi tami chuning ridam lapen pinpura lo tami pajirdam lasosi blog along JE lapen EE to aphansi tami apong pachini lo sitami piniar nian tami thangna tasai angdeng keteng pon kavedera jok lahai tumpen pensi kecho inghu rapetma pusi usuka tumpen ningje pontu Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo pangrum pet humsuri sira Pharu isira trok narkep kepraisi ahem suki patang teder lasi prabjin pen lahai ketangte ahem sai chiklem dam thuthe plote kewang jilang arni ahiring tangrak pen jesong ji pusi usuka atum kachingkhren কব বিচাৰো কাৰণ হেতু কাৰণে আমি কব বিচাৰো যোনটো ব্লক ডেভেলপমেন্ট যোনটো আছে সাধাৰণ দৰিদ্ৰৰ মানুহৰ পৰা গ্ৰাস লেভেলৰ পৰা এটো ডেভেলপমেন্ট হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজে আমি দেখিব পাইছো ঘৰ পাইছে কিন্তু ইতিয়ালৈকে বহুত বছৰ ধৰি হ'ল ইতিয়ালৈকে ঘৰ কোনো কমপ্লিটেড হোৱা নাই আমি বাৰম্বাৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত অটোনমাস কাউন্সিল ইএম মাধৱজ্যোতি ঢেকিয়াল ফুকন আমি বাৰম্বাৰ তেওঁক লগ কৰি এখন মেমোৰেণ্ডাম দিছিলো তাৰ পিছতো তেওঁক আমি বাৰম্বাৰ লগ কৰিব বিচাৰিছিলো কিন্তু তেওঁ আমাক এই লগ কৰাৰ পৰা তেওঁ দূৰত্ব থাকে তেওঁ আমাক লগ কৰিবলৈ নিবিচাৰে তাৰ পিছতো আমি অটোনমাস কাউন্সিল সন্মানীয় তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক আমি বাৰম্বাৰ আমি মেমোৰেণ্ডাম দিছিলো যে এইটোৰ ওপৰত এটা তদন্ত এটা হ'ব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ 11টা ব্লকৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক গাঁও সেৱিকা বিডিঅ বা বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচিয়েলি বিভাগ কৰ্তৃপক্ষসকলে যোনবিলাক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে কৰত্ব কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকক ঘৰো এলটমেন্ট কৰিছে কিন্তু যোনটো তেওঁলোকৰ হাজিৰা জব কাৰ্ড নামত যোনটো তেওঁলোকৰ বেনিফিচিয়াৰি যোনটো ঘৰ এলটমেন্ট কৰিব লাগে সেই পইচাটো তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা নাই তেওঁ এই পইচাবোৰ অফিচিয়েলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলে তেওঁলোকে আমি খোৱা লক্ষ্য কৰ পাইছো আৰু বাৰম্বাৰ হেতু কাৰণে আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছো কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু সাহস কৰা নাই ইয়াত এইটোৱে বুজায় যে মাধৱজ্যোতি ঢেকিয়াল ফুকনে ইয়াত কবাত নহয় কবাত কমিশন ৰাজনীতি এটা আছে সেইটো কথা আমি ক'ব বিচাৰো যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে এই বিভাগকেইটাৰ ভিতৰত ইমিডিয়েটলি CBI তদন্ত হ'ব লাগে আৰু আমি আজি কিছুদিন আগত বকলিয়াৰ আঞ্চলিক ব্লকৰ আণ্ডাৰত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছো 2 ঘণ্টীয়া বকলিয়াৰ ৰিজনৰ আণ্ডাৰত তাৰ পিছত এখন আমি গোপন তথ্য দি গম পাইছো যে
তাৰ পিছত এখন তদন্ত এখন কমিটি এখন গঠন কৰি দিছিলে কিন্তু আজিলৈকে এই কমিটিখন কিন্তু আজিলৈকে কোনো ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আমি লক্ষ্য পোৱা নাই আৰু যেনেকুৱা ঘৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণে ঘৰ আছে যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এই পইচাটো আহে কিন্তু তেওঁলোকক যোনবিলাক পইচা দিব লাগে তাৰ মাজত জব কাৰ্ডৰ নামতো এটা পইচা আহে সেই পইচাবোৰ ক'ত গৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট আহিছে তাত ক'ত প্ৰজেক্টবিলাক ইউটিলাইজ হৈছে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ডক্টৰ তুলিৰাম দেৱে যোনটো আগত কেইদিনমান আগত তেওঁ কৈছিলে যে সংবাদ মাধ্যমতে কোনো ব্লকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব জেল নিক্ষেপ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এজনকো আমি নিক্ষেপ কৰা দেখা নাই এজনকো তেওঁলোকে ওলোটাই প্ৰটেকশ্যন দিয়াহে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তেওঁলোকে সেইটোৱে প্ৰটেকশ্যন তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ব বুলি আপুনি সংবাদ মেল পাতি আপুনি ঘোষণা কৰিছে আমি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ কেইজন বিডিঅ কেইজন গ্ৰাম সেৱক কেইজন যেই আপুনি এৰেষ্ট কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে সেই তালিকা আপুনি ৰাজহুৱা কৰক তাৰপিছত আমি এই সংবাদ মেল যদি আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে কৈছে যে দুৰ্নীতি কৰিলে দুৰ্নীতিৰ ওপৰত তেখেতে বাঘৰ দৰে জঁপিয়াম বুলি কৈছিলে গতিকে আমি সংবাদ মেল যদি তেখেতক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আপুনি যদি সৎ সাহস আছে তেন্তে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যিটো গ্ৰামীণ আঁচনি গৃহ নিৰ্মাণ যিটো অনিয়ম হৈছে কেলেংকাৰী হৈছে ইয়াৰ আপুনি চিবিআইৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত থকা যিবিলাক বিডিঅ হওক জিই হওক গ্ৰাম সেৱক হওক তেওঁলোকৰ বিহিত ব্যৱস্থা লওক আৰু আমি পুনৰ যে অতি শীঘ্ৰে যদি আপোনালোকে যিটো চিবিআইৰ দ্বাৰা তদন্ত আপোনালোকে নকৰে তেন্তে অনাগত দিনবোৰ যিটো আমি গণতান্ত্ৰিক সংগঠন এটা ছাত্ৰ সংগঠন আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি জংগী আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ বাধ্য হয় আৰু এটা সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষ তেওঁ কৈছিলে যে সংবাদ মাধ্যমতে কোনো ব্লকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব জেল নিক্ষেপ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এজনকো আমি নিক্ষেপ কৰা দেখা নাই এজনকো তেওঁলোকে ওলোটাই প্ৰটেকশ্যন দিয়াহে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তেওঁলোকে সেইটোৱে প্ৰটেকশ্যন দিছে দুৰ্নীতি কৰি থাক আমি চাই থাকিম সেইটোৱে আমি শুশ্ৰূষা তৰ্কত তেওঁলোকক অভিযোগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইমিডিয়েটলি যদি তেওঁলোকৰ যদি সাহস আছে এই চিবিআই যাতে তদন্ত এটা হ'ব লাগে আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বহালি Khiruni Southern Range ke parlo Amreng beat office along quarter ahem lapen ring bell repairing asai khonsing phangchusi contract chepalonglo bonta asai ke claim pamemi pusi beat officer lapen hata ke do forest asai khietum pherangkya thengnu nangpachini dun pherangke abitungatum kahomria hut ke thek ponlong atengke aban quarter ahem wrong beat pruisi lapu padukoglu thangnat kelarapi lapen ring bell sitame non anta khutpon pela beat officer pen herangkya thengnu nangke thanduna tengke contractor khonsing phangchu amina asai chelang dunde mate adimanta palidamte pusi arbokpon khiruni pen advertiso report card news Nilitum adak Southern Range under Amreng beat forest office along lasi ladak ilitum dak asap subaki sungdu mane tuning abangke ilitum ke damtang pustame ladak kardong pustame tumonang pompi plak lo apena fit nona bangke repairing lo ne mane new construction lo ne stame nang kimpi lo labangke churu lo stame asap sub ison bangke ining mane klar saba bangke lason lo je ilitum ladak repairing pusta ba new construction pusta me ladak kikim kera ka bang asap sub chelang meu edet mane finishing edet ason sinili tum penthek long la penison abang puthor abang litum ladak ke do bang lang abang ke hailu ala si ladak jong si spini scheme lang aphan jong si do pulotak te ba ring well pinison do pulotak te la pusta me nangai hut pipen dage tum asap sub joy ponchedi pusi nilihin pen mathapon lanchon ala nilihin pen ke than poni abang ke la pen kiki ma bang hola hui rong kipi la hui painting abang mate ing hap khirki la hui bang tame asap sub finishing pami o edera sonsi nili pen thek pon lo lanchon la nilihin contractor abang ke ilitum la dak abang ke nilihin pen pustami pan chini paka ke bala mistri atum siwang ba mistri atum han pustami tum pubom lo je ke klem tang pulotang te ke klem abang permission nangji la song sin tum pubom lo si bang jog le klem pustami la dak abang asap sup palang me muchet sonte la bang sin tum mahin pen chuning riponik lo ko an bag do ne amount chini ba
nilihin pen emon pine pula huya bangke nilita chini dunde athema lahuya bangke mane kontraktor atum se bang nang claim lo emon kon an lo ne kedu lahuya bang nilitum ben chini pon dak de la bang lo sami litum bangke emon ta sab sub do ta hai mone la ke ala jitu kontraktor tum si chini po alang litum si mane dak methang kar bi long ri lo la se la ke claim pon pamikai phansi nilihin pen bangke abatai batai pus sami chuning ri pon thuik lo bangso kami klaim mana jadi pen kontraktor nanti humri re marni situ ladak cewang ke cewang wang istame alang li istame duber vedet lason si nil tumat hek bonlong lo je ladak abang alang li pusame nang cedudun kopen mistri tum pana than pon pusante celang dun pen pusante an sosialang me pon thupo Dwarbogori MSC constituency angkang lakha hini dolamara chekso mohiram be arong kedamtang there nipai krepliar ni dolamara chekso along opposition party pen pherangke tumangno jesemet chekso mohiram be arong kaching thuramu avepin lapen jesemet job card orunadoi lapen ason kaching thuramu longle puke aho kalipuse kakojan PS amepu sarmen be lapen ari sanghotum lamklar kachipi pona berta pherangke rangsina be pen kat news samlong berta nang pale pinlang ba paklem te pinlang tu bangke la bangke ahok kali podim bangke nilita da non president R2C claim bom lo pursang da kasi punil tum BLCC tum ta do BLC tum bahni ba thom do la tum ta nang chirap nang chiri dun lo ngasi la sona kha job card punon seta non ke abang avede lo athe non ma ke alang ke la super the pen chiu kang tang lo setame let joising rong phar nilitum jitu da party long nang claim non rapet hala bangsi gute job card ni ana bangke alang si claim lo jitula MEC sir recharge stock bi laninkan thom plivet pendani litum asap sabet stamini litum kamang ke lompon job card punon sita pining anke sarita ni ke nilitum claim pon elo asana kasi ako tumidik sihat nili lanon self help group tumafan block hoi pe night pi ala lo farm pon ta ho lahaya kaman tam nili smithang si ha block andam si kini dimana luta nili si thon pidam antam misi sar claim hoi punang pulo sitame la penal dun thu nil tum dam ta dam lo to survey dam lo nil tum claim pang cheng lo kam ta sitame aphi nil tum bang matha thulo mane jitu ala akama din pen mane hala amount sa bang asa puchi melai leche kasinil tum bang ta la so kama mangke ton bon thukok lo aphi JJM mate jal jiwan mission pen nil tum nangli thuma sinil tum jal jiwan mission pen ta nil tum survey pido langa bangke la bangke MEC sir ta tumi dikhata nang chi chak lo la bangke nil tum langa hin ta nil tum claim pipo hang attack bangke la han lo kasi jitu rat hoi pen ba mane opposition inu bahni pen jitu la so lam kaning je abangke MEC sir fan ki koi hup abangke la bangke totally la bangke chokchi sinili jung pen ke udam lo ba jong dam lo aruna dois kami long le pinlan purat jitu rat pen je pon lata isige chokche jitu ni to pipe pinlan ku galang to pun atheni le to job card onon seta ekta PS long si total note si 77 beneficiaries 77 beneficiaries ang mong pen ni to that hatta do niltum ka kuyan PS long angge hatta mong si nilitum apias ala hatta long si nilitum ka chathak lo sta nilitum check so muhiram be ta 20 beneficiaries ke aruna doita long la pendo thulam bridge bang ke la pulo je aprang MEC sir kan ini ne der bosor ni aprang wan pen niltum than nang toy lo nitum punam setame afi MEC sir ba kunang chi chang thulo non 15 finance pen sila alang linang people pusi MEC sir hin pen se akola tan chi chang thulo kedamtang there pokrisir kepani socheng dhenta rongmongve sport complex kangpupon a melong kapang dakpon karbing long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangpen karbi language teacher thanbang anghoy tong sekot pen pharupi sose thanbang anghoy kpg puaputha karbi language teacher association zatum CEM aphan kachuro kapajira berta kat news samlong berta nang pale
Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Karbi Alam Pachanang Jipu Mathasi Kedamtang Therepo Krisir Kebarni Socheng Thentang Constituency Rongmongve Sport Complex Kangpu Pona Merong KLT Thanbang Anghoy Pharo Prisuse Voreng Anghoy Thir Thipen Pipon Popu Melong Kejai Ponojong Karbi Language Teachers Association President Don Singh Biatumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang apan Kachuru Pachir Bang Suriket, abang pubang piatu apa? State government penal itu apa? Cek kronik podon marleto. Orang Islam ni sila tu, kerja lo, dan tu pimpuran tu, LP school UP, LP school, ME school, high school tu apa? Jete ke pas kiu tu apa? Hal tu apa? Appointment letter, bang. Harun nak ke babang pubang piaton pan, appointment letter di podon marleto. Lapan pada Karbi language teacher satu apa? Bang Pharo Pibak selesai, abang pubang piaton panta, kalau soal ni appointment letter roni podon marleto. Don marleto, doctor tu, atau war henopik, pimpura dalam panas pik lo. Namlam support pan Birtamo Intonik Sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamo Pit Putot Birtalong Langtriklo Kedamtang Therepo Nipai Inkoyarni Dipu pen kilometer cap kahelo Dhansari MSC constituency angkang Upper Dilaji Ahavar Sikari Timungarong pen Rong Trok Aratum MSC Akiliga Prang Jongsi Towar Lapen Langnang Pipi Prute Nona Pong MSC Kilikalong Cherabdun Tekte Pusip Herangkia Dilungangno Nangning Jidun Karbi Anglong Arlo Long Inkora Trok a constituency ang bong pen Dhansari MSC constituency Arlo Jesemet Pet Upper Dilaji Habjan Lapen Dikrong Ahavar angkang Anong ke Piniarnian Sitami Paribartan Tomon ke Jap Abi Pinna Bangsolong Rajes Timung pen Herangki Amayalong pen Kapachini Ponke Sekari Timung SGP angkang Rong Trok to Lapen Ladakh Kato Kabi Pharokre Isi Sose Avutarto Ladakh arana tumpen non sarkar ke dubom BJP asongalong se aphong tin akile ka hut sitame jerap chitudulker sitame piniar nianta sekariti mung SGP angkang arongalong kenang sotnai towar lapen langabangki nang pithek thedet ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan panongsi pinpura lo pipa jedamlo lasi non MEC akile ka prang ke hanga tengpen Nangka papling PG aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Kachuningri Padupon. Nilitum kimang mangla halo je nilitum phan first class contractor nang pinoi nilitum phan adon 3000 taka tangka nang pinoi pale nilitum kimang gali nilitum kimang gela halo nilitum kari ke nilitum phan mesen atuar kita matuar nang pinoi la bangke mesen ki junalang nang pinoi bang nilitum kimang mangla halo office tami sarkar atum pini yani antame Litum phan akimang mangke non pul anta alang litum anung cheden bangke litum dak party le sigarti mu arat kato kabera rong so arat mangke ningduk piglo ning kipung bensi pinia bangke pherangke mai tame phalo lapen nilitum non ki bang jilang MSC election bangke nilitum bangke madu asong phan tame nilitum bangke vote jog dilo dong sin nilitum akimang election aprang sin nilitum akimang abang nang papleng pipe botan nilitum ke vote bang pipe la bangke non nilitum bangke BJP asorkar long sin nilitum ke non pinia ni bang dobom lang stame nilitum akimang la election aprang long si nilitum akimang bangke nang pachun pipe botan nilitum bangke BJP asong men dame chio nang ko ko sin pini waidak pen pherangke thengno nili ningje dak lo nilitum akimang ke la hanlo aprang sila bangke towar nilitum han towar nang pinang po la pen ke hire ringwel nang pinang po
Kijunalang awar serbang lang pinang po, lapen ke school, mesen school lang pinang po, lapen ke dothula adun thula bangke nervo ka problem lo, lapang sin litu makimang lo, litu makimang ke litu phan adon tin, mate bang putin phan litu phan contract fiscal contract lang pinoi kimang kali litu makimang ke lah lo, litu phan kado kawi la security mung arat dak rong trok do rong trok da pinianian tame misen kita matuar belang misen ki junalang belang pinianian tame sarkar pen sim si piniani lage labang so rong phansi ring belang pilo panta theglong de bangke nitum so ningi pumen si pini bangke nitum dak pena anarat bang nitum che song nang koklo em phan tame litum chingki chingwa dam los tame ye mangke election a por husi bang chot labang so pir the labang so hawar lo mangke election a por hulo camping hulo prote bang po election ki julo polo tangte alang libe da keng pakan ta nang cibibe labang ke nilitum non lasi akhai turam no phan tami nilitum chunung thul tholo je non ki bang jilang MC election bang ke prodip dipusta phan bang ke ticket pi nang nelo puti nilitum labang so arat security mu arong arat tu bang ke alang phan chunung rilo lapen ke prodip dipusta son sona phan ke nilitum bang ke megang nu ta theglong de nang pon non ki bang je election hu bang ke kumani nang ki hoy putakali kumani putali athe litum thek daglo prodip dipusa piniani lada kopilo alang ni ningkan cap khidet em khidet afis tami dak kopilo dak cm em alang khidet afis tami alang li kopilo dak development nang pike thang nang pipelang piniani anta akirap nang pike lalo piniani anta kapre hiri aside ke badelo nilitum jungjung dak kwan si hilo dak difupen 10 kilometer adakan vele nilitum hala dak pen sodakan pan niton tuan pi ema niton black topping no mana pinoi pun nilitum hang he nilitum han non mat ke lagle sengevel nang thok pichol anta nilitum ningang samdo stami pinianda lanta nilitum han claim pedar bangke nitum ning duk piglo lasi non ki bang jilang MSC election bangke prodip dipusa son son pan nitum nang nilo nilitum arat nilitum okol puchot galilo nilitum dak security mung idea ara rong chok do la rong chok tame ki kroi bom ki nilitum BJP han si kroi bom office tame nili party phan ki ongdang pali jate prodip dipusa amthang jungjung phan sini likhi jong nam chot je prodip dipusa phan sonson mangke non ki bang gilang mangke ticket pi nang nilo athe alang like ko pilo dak lituma karbia rong ko pilo nang kilang thang nang le alang li chilang thai bone dhonsuri dodori alang chilang alang lim thang arong khaya rong chilang thai bone isa militum karbia rong mangke pini anta kunane mesen alang ringvel isina pilok patawe kunane hiri tuar putana pilok ave nilapang sing litum mangke alang phan mangke nang nilo মারবেলা এতিয়া বছরে বছরে বাৰিষাত কষ্ট পায় ৰাস্তা ভাল নাই পানী খাবলৈ পানী ভাল খোৱা নাই ৰিংবেল নাই এইটো কাৰণে আমাৰ মাংটো এতিয়া যে বস্তি পৰা যে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে দি মানে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে যোগদান দি আহিছিলে আৰু এতিয়া দিম বুলি আমাৰবিলাক ভাৱনা আছে হ'লেও এবাৰ যদি আমাৰবিলাক বস্তি যিটো বস্তি মানুহবিলাক অসুবিধা আছে এইটো অসুবিধা যদি মাং যদি পূৰা নকৰে মানে নদিয়ে ক'লে আমাৰ এবাৰটো বিজেপিৰ কাৰণে নদিয়ে আৰু প্ৰদীপ দিৱসাই EM যদি আকৌ তাক আৰু এবাৰো তাক টিকেট দিয়ে তাৰ কাৰণে কিবা কৰে ক'লে তাৰ যদি আহিছে ক'লে নদিব আমাৰ তাক প্ৰদীপ দিৱসৰ কাৰণেতো এইটো কাৰণে আমাৰ এইখিনি ধনশ্ৰীক কিবা পৰাটো EM চেঞ্জ কৰাব লাগিব তেতিয়া যাই পেলাই আমাৰ ভাল একটা লিডাৰ চাই পেলাই তাক ভোট দিম আৰু তাৰে চাই পেলাই মানে আমাক এইটো যি সুবিধা আছে এইটো ইলেকশ্যন আগত কিবা হ'লে একটা মানে প্ৰুফটো দেখাব লাগিব এইটোৱে মোৰ কথাটো Haragat MSC Constancy Arlo Prek Jama Dimelong CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Longkrehini Alongpen Sika Kuti Inkora Trok Sira Lak Phokep Atangkapen Asayamu Kitang Tangadim Along Kangpupon Habar Keharalong Kipar Japon Bongkrok Mini Stadium Eglavia Model Residential School Jal Jivan Mission Garakhia Pukuria Longpen Chenglok Longkrehini Adimelong Sika Kuti Inkora Therok Sira Lak Phokep Atangkapen Asai Keklem Ponalong Kedamtang There Nipai Inkoyarni Garbeng Long Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Ingpuponsi Belogori Higher Secondary School Pathu Aklamlong Radamepi Padupon Tower Kang Pupen Chenglo Market Complex Kang Pupen Chenglo Lapen Geleto Haladar Jongjion Mission Kuti Sisose Laso Kang Pupen Chenglo Lapen Ge Dagleto Indoor Stadium Auditorium Hall
lapen je gallery, open stage, lasokan tu kutike batangka penceng lo, lapen anujok kesong, school of Harman Pen, la thoke penceng lo, ason hormone company, dak haraga, emisia konsensia ban, itu pajero dharma itu. Radamepi kepa duponalong BJP Iskar Benglong District Committee Amiphu Don Singh Teron MLA atum Dor Singh Ronghang BDS Singh Ingleng Rup Singh Teron CEM Dr. Tuliram Ronghang EM atum Khon Singh Rongpi Lun Singh Teron Kache Rongpi Pi MAC Kar Benglong Autonomous Council Board Chairman atum Pen Chenglok BJP asong aphan ke Kroy Aratum Chetong Dundringti এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কোন প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলঙত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনি 27 কোটি টকা 28 কোটি 50 লাখ টকা আঁচনি একলব্য বিদ্যালয় আজি আমি আধালাস্থাপন কৰিছোঁ আৰু কামো আৰম্ভ কৰি আছে প্ৰায় 50% কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্ডাৰ পিচিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেণ্টিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোগা চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলিলৈকে আমি আজি আধালাস্থাপন কৰিছোঁ জল জীৱন মিছন PEC জৰিয়তে আমি জল জীৱন মিছন আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে প্ৰায় 130 পৰিয়ালে সেই পানীটো 24 ঘণ্টা পানী পাই আৰু সেইটো কোটি টকা আঁচনি আমি জল জীৱন মিছন আজি তাৰ লগে লগে আমি মাৰ্কেট সেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 কোটি চিফ মিনিষ্টাৰৰ স্পেচিয়েল পেকেজ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে 26টা সমষ্টিত 10 কোটি টকা সমান্তৰাল হিচাপে আমাক এই আঁচনি দিয়া হৈছে আৰু 260 crore ষ্টুডেণ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে ওপন দিয়া হৈছে আজি হাৰঘাট MEC সমষ্টিত ধনসিংহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে এনেধৰণৰ আমি স্কুলবিলাকত আমাৰ ইয়াত বিধায়ক দৰ সিং ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত তেখেতে সেই আঁচনিটো দিয়া হৈছে 50 লাখ টকা স্কুল বিল্ডিঙো আজি আধালাস্থাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি ৰাজহুৱা মিটিং কৰিছোঁ ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে আজি হাওৰাঘাটৰ পৰা আপুনি নিৰ্বাচনী ৰণদং আজি যিটো হৈছে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ অকলেতো নহয় আমি চৰকাৰৰ যিবিলাকৰ আঁচনি লৈছে এই এটা বছৰত যিটো চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইবিলাক আমি উদ্বোধন কৰিব আহিছোঁ আৰু লগতে ৰাজহুৱা সভাতে আজি যুদ্ধ নাই এইটো চবেই ইয়াত বিজেপি আৰু আপোনালোকৰো বিজেপি চবেই বিজেপি ইয়াতে আপোনালোকৰ বিজেপি নহয় নেকি মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই নেকি পৰিৱৰ্তনটো হৈছে কাৰ্বি আংলং শান্তি হৈছে শান্তি হোৱা নাই নেকি এতিয়া কোনো সংঘাত নাই ইয়াতে যেতিয়া শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ আমি আগুৱাই লৈ যাব ক'তো থাকিব পাৰিছে টিকেট বিচাৰে কিন্তু যোনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি টিকেট পাব সেই ৰাইজৰ তাত ভোট দিবৰ কাৰণে Pini karbi pram ta bir takai lapuan si kangton ilong 2 meter me kurang tu.